Nakon veoma uspješnog 3 i 3T modela, OnePlus je odlučio da preskoči broj 4 i predstavi OnePlus 5. Radi se o uređaju sa vrhunskim performansama i po prvi put u svijetu Android uređaja dostupno i do 8 GB radne memorije, u kombinaciji sa 128 GB interne memorije. Pored 8 GB RAM-a, jedna od ključnih prodajnih stavki novog modela OnePlus kompanije jeste i dual zadnja kamera, koja je tu, kako stoji na sajtu, da donosi čistije slike. No o tome malo kasnije. Pored svih novina, navešćemo i sadržaj paketa: OnePlus brzi adapter, Type-C USB kabel, fotografije nastale dual zadnjom kamerom modela OnePlus 5, korisnička uputstva te iglice za vađenje SIM-utora. Uređaj se isporučuje u dvije memorijske konfiguracije, 664 i 828. U ponudi su dvije boje kućišta, Slate Grey koja dolazi u kombinaciji sa 6 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, i Midnight Black sa 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Mi se u nastavku družimo sa Slate Grey verzijom, a vi ostanite uz nas da vidimo šta nam to ovaj put donosi proslavljena kineska kompanija. Ono što je ostalo isto u odnosu na prethodnika jeste displej. Radi se o dobro poznatom Optic AMOLED panelu dijagonale 5,5 inča. Prikazuje do 16 miliona boja. Rezolucija je i dalje Full HD, što uz još moćni hardware u odnosu na prethodnika garantuje do sada neviđene gaming performanse. Broj piksela po inču je identičan kao na 3 i 3T modelu i iznosi 401. Ono što bi moglo biti bolje jeste svakako maksimalna moguća osjetljenost panela, koja nije u korak sa ostalim AMOLED panelima. Ekran je svakako dorastao u zadatku, bez obzira što ne nudi Quad HD ili 4K rezoluciju koje su već postale standard za premium klasu uređaja. Boje su reprodukovane odlično, oštrina je odlična, a vidljivost na suncu je također jako dobra. Crna boja je zahvaljujući AMOLED matrici izuzetno dobro prikazana. Odnos ekrana i tijela telefona je ostao nepromijenjen, a samim tim i ivice ekrana nisu mijenjale svoje dimenzije. Valja napomenuti da je za zaštitu ovog sjajnog displeja korištena posljednja generacija Corning Gorilla Glass zaštite, a radi se o 5. generaciji. Polako smo stigli do najbitnije stavke svakog OnePlus uređaja, a to je ono što se krije ispod haube. I ovaj put OnePlus kompanija nije ništa prepustila slučaju. Korišten je najnoviji Qualcomm Snapdragon 835 chipset koji je uparen sa nevjerovatnih 8 GB RAM-a. Radi se o chipsetu koji predstavlja sam vrh ponude za mobilne uređaje. Izrađen je na 10 nanometarskom proizvodnom procesu, što garantuje i duži vijek baterije. Sastoji se od 8 jezgrenog procesora koji je podijeljen na 2 klastera po 4 jezgre. Radi se o Big Little arhitekturi gdje su 4 jače jezgre postavljene na radni takt od 2,45 GHz, a 4 slabije jezgre su na taktu od 1,9 GHz. Grafički procesor je također osvježen i sada se radi o Adreno 540 modelu koji je sam po sebi brutalno jak GPU. U kombinaciju sa Full HD panelom na OnePlus 5 modelu zabilježili smo izvanredne rezultate. Sve radi savršeno tečno, animacije se izvršavaju gotovo trenutno, a zagrijavanje uređaja ili usporavanje sistema i poslije dužeg korištenja ne postoji. Odličan chipset za odličan uređaj. Gaming performanse su u samom vrhu Android uređaja, kao i rezultati postignuti sa benchmark aplikacijama. Na Antutu testu OnePlus 5 je postigao 183.000 poena, što predstavlja sami vrh. Skener otiska prsta se nalazi ispod home dugmeta kao i do sada, a radi perfektno, brzo i tačno. Još jedan hardverski plus OnePlus 5 modela jeste svakako i dugme ispod dugmadi za regulaciju jačine zvuka, koje ima 3 koraka i omogućava prelaz kroz 3 režima: General, Silent i Do Not Disturb. Jedina mana bi mogla biti ta što ne postoji microSD slot za proširenje memorije, ali ako uzmete jaču verziju OnePlus 5 modela, kome treba više od 128 GB interne memorije. Oxygen OS je 4.5 verzija koja je u stvari bazirana na Android Nougat sistemu. Izgled i funkcionalnost dosta podsjeća na Nexus iskustvo, što je naravno veliki plus. Bloatware za OnePlus je nepoznanica. Ovaj put kao nikada do sada najveći akcent se stavlja na kameru modela OnePlus. Sa ovim modelom OnePlus je stupio u trku sa ostalim proizvođačima koji su u svoje modele ugradili dual primarne kamere. Na OnePlus 5 modelu radi se o 16 megapikselnom i 20 megapikselnom senzoru sa zadnje strane. 16 megapikselni senzor posjeduje veći otvor blende i uži ugao slikanja, dok je 20 megapikselni senzor tu da u paru sa 16 megapikselnim pravi slike sa bokeh efektom. Ovakav princip rada imali smo prilike vidjeti na iPhone 7 Plus modelu. Face Detection Autofocus je podržan kao i 1,6 puta optički zoom.
Tu je i Pro mod koji nudi pregršt podešavanja parametara i uz koji može da se naprave fotografije kao sa DSLR aparatima. Tu su i geotagovanje, panorama, HDR režim kao i face detection. Detaljne specifikacije kamere i modela možete pogledati na našem sajtu. Što se tiče same kvalitete kamere, pričamo samo u superlativu. Boje su odlično reprodukovane, detalji su na zavidnom nivou, a brzina okidanja je također na nivou zadatka. Portrait mod sa bokeh efektom je također dosta dobro urađen, mada blagu prednost moramo dati Apple-ovom modelu 7 koji radi bolji posao odvajanja izoštrenog i zamagljenog dijela slike. Video snimak se bilježi u 4K rezoluciji pri 30 frameova i ovaj put je stvarno doveden do savršenstva. Odlični detalji sa veoma brzim autofokus sistemom te stabilnim brojem frameova, materijal jednostavno bez mane. Pored klasičnog snimanja, tu je i slow motion snimanje. Prednja kamera je ostala ista kao na 3T modelu i nosi rezoluciju 16 megapiksela, samo ovaj put sa elektronskom stabilizacijom slike. Selfie fotografije nastale prednjom kamerom lagano se smještaju u sam vrh. Video snimak se i ovaj put bilježi u Full HD rezoluciji pri 30 frameova. Uređaj dolazi u samo jednoj opciji i to kao dual SIM. Obe kartice su nano SIM i nalaze se u istom ležištu. Za punjenje i prijenos podataka koristi se USB Type-C reverzibilni kabel koji je postao standard još od 3 modela. Što se tiče bežičnih konekcija, OnePlus 5 se može pohvaliti sa Wi-Fi 802.11, Bluetoothom verzije 5.0, Assisted GPS-om, MFC sistemom, DLNA i 3,5 mm ulaz za slušalice. Jedan nelogičan korak u čitavoj priči oko OnePlus 5 modela jeste to što je za ovaj model korištena za 100 mAh manja baterija nego na prethodnom 3T modelu. Radi se o bateriji koja se ne može ukloniti bez otvaranja uređaja kapaciteta 3300 mAh litijum polimer tipa. Smanjenje baterije se može donekle opravdati manjim proizvodnim procesom chipseta. Dash Charge brzo punjenje je opet prisutno, što garantuje 60% bateriji za oko 30 minuta. Prednost Dash Charge sistema je ta što su kao u ranijim implementacijama sve komponente potrebne za brzo punjenje uređaja ugrađene u sam adapter, tako da u toku punjenja slobodno možete surfovati ili igrati zahtjevne igre, bez bojazni od pregrijavanja. Ono što je svakako bila inspiracija u stvaranju OnePlus 5 modela je iPhone 7 Plus. Jednostavno ne možete da ne uporedite ova dva modela tako sličnog dizajna i iste dijagonale ekrana. Opet ponavljamo, iPhone 7 Plus bolje radi portret fotografije i ekran na 7 Plus modelu je ipak malo bolji u pogledu osvjetljenosti panela. Ali tu je i druga strana priče, a to je cijena. A za svoju cijenu OnePlus 5 daje odlične rezultate i nudi mnogo toga.